Эги иттигит Саргылан Слепцов кыталыктар диэн жүйүйдүн бу жүйүү тыһынча 990 сыллааха эдер коммунист хагыкка бачаттанан таксыбытам. Саргылан Никентьевич тагынан хохон суруйтуна жарыктанар. Бетин хохон угар кини хасда ырылардаах. Ханныр багарар музыка, мелодия хохонтан сагылдан үскүрү бейгөркөттан билебир. Хохон сүмәтә этер санатыгар, оттан ол санаттан еги йөдиен тақсар. Ол дихин бұғы, Саргылан Никентьевич, эдер үтчат группатыгаран ансырыбыт аргыз ден хохонугар, Игорь Парилов мелодия сұры оқсан, білген бұрыя группа бир тутақ ырытынан болла. Истин аргыз группа аталыру тугар, аргыз ден ырыны.
детсад коллективына тыттан үңкүнен әгәдәлехтере, үңкү беле.